I vatsonga va ka hina I ManyangatsiTheCommissar. So loko ri se subscriber ni kombela subscriber. So before ni nghena ngopfu ka content leyi lava ku vulavula yona, n'wina a mi expect ti-video ta mina hi December. Ni kombela mi ni rivalela hi loko ri vonile previous video ya hi uploaded na ngeta na le ka leyiwani a ni bohe hinkwenu. So hi kona swilo swa mina se swi sungula ku hlangana no hi kona kahle na mina emotionally na recover to actually fit ku ni nga yima mahlweni ka video ni vulavula. So I released a video under the overview review ya music wa Xitsonga hi December. Louis a ku na leyi nga ta landzela ya review ya Josh Rimani ni ta va ni endle ti hlanganile na my baba, so you should expect that. So sweswi ni lava hi vulavula hi top 10 songs leti mina ni nga titwa, and I think they were the ones who had high rotation. Leti mina ni nga titwa in the specified places, ni kombela ku specify. Ni titwa around Malamulele, ni titwa around Salema, ni titwa around Giyani, ni titwa around Bungeni, Setroma Josi, and ni titwa around Makhado. So these are the songs leti la ni nga titwa kona laha ni ri kona. I did further research tinsimu letiwani ku hela ku ri vanbyeni Mavunwa, titwala Kila Soweto, titwala Kila Thembisa. The other parts leti ni nga ti susa ni nga hlengi ku swi vula I didn't do much to actually find information about the songs out there. So the 10 song leyi ni nga ta sungula hi yona i risimu ra Sixa Boys ni Pfuleli. It was released earlier on, I think May October. I think it was around October when they released the song, and it was very strategic with them because I was talking obviously album ya Beni ta huma in December, and they knew matimba ma album ya Beni kuma tsamisi ku yini. So they decided ku humesa the most powerful song la va ri na yona on the project leswaku yi jumela, so it hits the market ka ha ri early leswaku na vanhu loko fika December va ta yi tsundzuka. So ni Pfuleli featuring Jambatani na Flora N'wachauke ni faka ka number 10. I heard that song a swi nga talangi ni ya ndhawini ni fika ni tshama ni vuya ni nga ri twanga. So rona number 10 ya mina. Number 9 ya mina I Dr. Josh Rimani, va ta teka lexi, and I think ritually by default ya ku people were expecting an album from Josh Rimani in December, and the song was marketed if a wu ri tivi risimu ra va ta teka lexiwani swi vula ku you don't know the album ya Josh Rimani, because that's the song leyi a yi ri ka high rotation. That's the song leyi a yi related to album ya Josh Rimani yona. Swi fana na malembe man'wanyana. I wanna give examples of years ku loko ku ri risimu ro karhi a wu ri tivi swi loko album ya Dr. Josh Rimani a wu yi tivi. Ku vi na lembe leriya ku nga va na risimu leriya ra ku hayi na ndhumanyana va ri yini tikweni ni ta byela mani mino na tsutsuma ni mi ya byela Joe ya tima ngoma. So if you never knew those songs, swi loko album ya Josh Rimani leyi mina ni vulavulaka hi yona a wu yi tivi. But anyways, let me continue. So number 8 mo ni nwela na mati ni ve na problem na flu swilo swa ku nga a ni hlambanyweni. Mati ni hlamusele masungulweni ku mata hi kwihi January. Sorry. So number 8 ya mina I Papa Xinyenyana. I think risimu leriya I listened to it poma 5 times, because before you review music, you actually have to listen to the song or the songs leti lava ku ti review several times, so you can relate them to this one and this one. You can listen to them u twa ku the target ya tona I yini, things like that. So I've listened to the song ni ri wexe after the first release more than 5 times. Then Rafika didn't bother because I felt like it was too personal. Say because I sing up for Mili by
standard xa mina na leswi ni filtera ku ni yingisela ku ni ri yingisela ku hi ndlela ya ku ni nga ri faka ku one of my favorite songs ni hile ni nga ha ri yingiseli, kambe by force ya high rotation leyi ri kona ya risimu leriya ni hile ni ri yingiseli more than 50 times hi December. You just u lo tshama u le byaleni u le kwihi, someone will just come a fika a paka movha yena, there's this song a ri jemako kuma ku hi roho risimu leri ni vulavulaka hi rona ra Papa Xinyana. So a ri nga jampeki, so na chika ni ya ka number 7. So number 7 ya mina ni ta famba na Tsungudza. I know Tsungudza was released late, mara ever since ri huma risimu leriya I think swi endliwe ngopfu na hi timhaka to ri expect nkarhi wo leha. So loko ri expect nkarhi wo leha once ri huma n'wana n'wena vutsuka se risimu letiwani ti le kwihi, ti humerini. So Tsungudza ya DJ Mfundisi Bini and Yapa. And we were told album at DJ Mfundisi to 25th of December. I think that's when the song was released. So my friends loko ni za ni kota ku yitwa ko tala lera rona ri tuku tlula tinsimu leti tin'wana nga hundza ka tona ku ve ri hume ti 25 swi loko risimu leriya ri matimba van'wanyana. If it was released earlier a ni swi tivi i nge kha hi vulavula matimba man'wanyana. So ni ya ka number 6. Uya ta ka number 6 ya mina i Svara na Dlimbeta. You know, I never got to Vashaka 2-5, but then I realized no man, there were 5 songs which were more powerful than it. And that's why I'm while in if I can number 6. Wona Svara na Dlimbeta has been one of those songs really let's ku lokuri ni famba hi taxi nsuka ka Malamulele ni ya ka Mkhomi, chances are loko xikotela xo va xi ri kahle futhi kahle chances are loko ni endla le ka Mabambe lava nga ta ni to kha ni chayisa ka Mabambe if yi na sound ya le henhla i Svara na Dlimbeta. Loko ni fika ka Mkhomi yi ta va ya tlanga Svara na Dlimbeta. Even if I try to push to Gumbani yi ta va ya tlanga Svara na Dlimbeta. So rotation ya Svara na Dlimbeta a yi pushwa ngopfu na hi timhaka ta ku the song itself ri lehile. So hi mhaka ku ri lehile swi vula ku loko ku ve ni famba hi movha, loko ku ve ni famba hi movha ni na tindhawu to karhi I'm bound ku endla matiko mo 5 ka ha tlanga rona. Loko ku ri hi le ndhawini le tavern swi lava ku nga nghena vanhu vo hambanahambana va ta ku le tindhawini to hambana vo fika 5 va nga ta xava tibiya ta vona va tlhela va hundza ka ha tlanga rona reriya ra Svara na Dlimbeta. So I think it's one of the things leswi swi pusha ku tinsimu ta Benimanga to leha ta vo Svara na Dlimbeta swingwirigwiri to go as far as that because ti lehile and vanhu va kha va ti rhandza ku fika kwalaho. So number 5 ya mina, I think this one should have been ka number 1 if a ku nga vangi na leri nga ka va ka number 1. Ni swi tivi se ni mi nyikete hint ku swi nga endla ku ri mani number 1. Vaxinyori is a song, it's a sex song. Kumbe ku swi fikisa swona Benimanga no yimbelela hi masangu laha is a guy a vulavulaka na cheri a nga yi nghunyitisa reza ri xa dyambu a nga yi endla mhlolo se a katsa swivongovongo sweswiya ku tithemendela na ku not ku tithemendela just ku bayizisa. It's more like music wa le tikhombeni loko ve mi tshame mi phungela mi ya geregeni mi ya yingisela mi ta swi twa ku ti-chorus ta kona ti hambane kule na leswi yimbeleliwaku as the freestyles within. Se sweswi va nga swi endla Benimanga u ti bihi hi ndlela ya vukhomba. Hi ndlela ya vukhomba you have this catchy chorus and content leyi endlanga ku yi khomi risimu then u ten mhaka ta wena ti to vulavula hi masangu. So that's what Benimanga did. Vaxinyori is a sex song. I repeat, Vaxinyori i risimu ra masangu. So nakona number 4 ya mina ku na risimu rin'wanyana ve i Top Dog remix. That song ri le ku karateni, I think it's the 3rd year in a row and it keeps on getting stronger. I'm sure my remix is going boom boom be Top Dog lava va tivaku tigigi lava tivaku mnandi no remix ya Top Dog. So that song says ku va na remix
kusuza ku va na risimu ro ka ri nga yimbeleliwi instrumental remix ntsena i baku ku tlula liya yi nga ku beni ku tlula liya. That one has been it's doing very well in the market since 2017 I think. No ra hlupa se yele nge tengi loko la ku tenga yona na swi twisisa ku hayi munhu wo ti tshamela kaya. Ma top dog for me it's number 3 if not mistaken. It's on number 3 or 4. It's number 4. So number 3 ya mina i risimu rin'wanyana ra hala ka mageva kuna vanhu. So that song is one of the most powerful songs released this year by DJ Mfundisi. That song yona yi nga endla tinsimu ta DJ Mfundisi tin'wanyana leti nga huma after yona ti nga ha twali. Why? Because of matimba ma rona. One thing ku release ti-singles leswi swi nga endla ku na hangalasa a tikuma a wile. Ti-single leti hi ndlela leyiwani if ni release risimu ro ba sweswi and then release risimu ro ka ri nga bi ku tlula leri ni nga ri humesa sweswi ni tlhela ni ngeta rin'wana ro ka ri nga tluli rin'wanyani. That's how I create my downfall. Graph ya mina yi va kha yiwa. So I think DJ Mfundisi the one mistake that he made i ku release ka mageva i kha yi swi tiva ku ri ba ku penga ivi se yi ngeta hi leswa swo fafazela, which was the sequence was supposed to be to fafazela mahlweni na leswa swin'wanyana mahlweni, and then i kona yi ta fika ku pha ka mageva yi tlhe ku pha Xitsonga. So ka mageva is a powerful song. So leri ni nga ri fakaka ka number 3 because ni ri twi ngopfu ku tlula hinkwato leti ni nga ti veka leyi. But zenzo swi ni ya high rotation, ni ya pay rotation a ni hi pheko ni twaka ku ba ngopfu ri a ni hi swona. Loko a ni hi sweswo a mi ta kuma ku na tinsimu leti ti nga ri ku ka ti nga fikangi ka high rotation ti nga humesiwa hi December ni twa ingaku musically ti more powerful i nge ni ti humesini ni ti fake ka list leyi. Se ni ya ka number 2 ku na risimu rin'wanyana ra Sandland ro mane tswalwang na munhu mene tswalweni ri 1 ni sure mara ti mane tswalwang na munhu mene tswalweni ri nexe. Rin'wana ro vulavula ku na vanhu van'wanyana va lava ngopfu nghena le timhaka ta mina a va swi twisisi ku mane tswalwang na munhu ntswalweni ri 1. That song is powerful. The song is powerful. I will hear that la ku ri na vavasati a ni ta ve ni swi tiva hi risimu leriya. Loko ku ri na khomba, loko ku ri na ntlangu wo karhi a yi nyuku hi risimu leriya ku ti le ku yeni laya. And laha ku na vo mani lava va swi cele, ku na vo sesi lava va swi vuya lava nga fela hi vukati, ku na lava ya vo hleviwa. And the song related na everyone because it's more like addressing haters ku kahle kahle why vo n'wina mi ri worried hi timhaka ta mina because mina ti va ntswaliwe ni ri wexe. At least loko mo va mathwini ma mina i nge ni ta swi twisisa ku mo va concerned hi ku hi va na munhu wun'we and hi tswaliwe hi nkarhi wun'we, kambe a mathwini ma mina. So why loko mi ni feriwa hi vukati swi mi vava? Why loko mina ni boha hi nsati swi mi vava? Why loko swi swa sona so swi humelela swi mi vava? So it was nice content. Each and everyone la misaveni, including myself, including yourself, when you are watching this, you have people who are talking about you, you have people who talk about you, and sometimes you question it. So hearing content like that, why do you have to talk about me? Why do you have to get this personal? She exciting in the same time. Or you are addressing your haters, the ones that you have in your head. So look at our TV and compare Laura Sandland Solon. So song of the music song for me December lenga hunza kuri malambani. And it's still and funny tenga no, the song did things malambani loko no zan valalela malambani ndawan onini mo subscribe n'wina. Number 1 song last year, the festive season you hetelela i malambani. I don't have to talk about the creativity that got sim. I don't have to alahle kombela tema video mkobe subscribe itsemi ish antekisa lowa se ya si antsema lani ngesizaneta timhaka ta mina. Bona song ya kona leni na lava ku faka na ku faka mana division for the reason ya ku ani nga swi tivi ku ni nga ri faka kwi within the list, and ani nga lavi ku list yi va flooded. It seemed to be mangani
But anyways, realistically speaking, been mayengane flooded the dance floors, mayengane flooded the Mova rotation at Mova, flooded the taverns, and I felt like kumbeshani, even though I don't have to explain myself to fan base, I'm just going stronger. Yeah, the artist okari, because I know ka music wa Xitsonga akuna akukhomaniwangi hi ndlela yaleyo. So to the artists, to the fans, to everyone who actually watched the game, the game is like this. I am carrying kwayo, which I have to be in ndlela ya ku ni nga vuli ku swilo swi fambe njhani sweswo. So album ya Manyangani related wonders, album ya Manyangani was all over. Swi kaneteki loko ndzani kota ku feature 3 songs ta Manyangani aka top 10. It means what it did, it's super, swi perfecto, swi be too much. After this, feel like we worked ku ndzisa leswi I expect swona, you overworked. After this, so he deserves the credits that I'm giving him. So let this be a challenge to artists in Xitsonga December. Go and work as hard as you can. Go and work in finding new styles. Go and work in finding your creativity. Go to the comfort zone. If you're not comfortable, go and work harder, then come back strong. I will have mentioned more songs tameng and go no Matinyonga, Kubinawa, Randa Munanga. So there were a lot of songs which could have been featured on the list. Why? Because they had a powerful album. So if you're an artist or anything, don't hate. Be inspired. Go and work hard yourself. One day, kutawa ku ri mina loyi one tshame kwala loko no ka ni va ni nge se aka yindlu, ni hlamusela timhaka ta ko you did well, and I will remind you guys once said this. So loko ro za subscribe and kombela subscribe.